di budin habib ni ada ku ambian apa kau sokan ya pola mi berdebib cak bacaan bib berjana mate bah tak mate ku ya jak saking bahadanya ke gula aku nak jawab ya gula mau nanti tapi bagi kambian ni baca TV pas ada bu ni kak baca ku ya latifan bi khalqihi ya aliman bi khalqihi ya khabiran bi khalqihi. Dokter kurang sebulan mati ada pak sebulan tak mati dah John sehat John tenang baik jadi botak terus baca debat ke roman dah lebih sebulan benda suara lah mari tetap mau bini dah tetap mau anak dah mari wiyat wasiat bah benda suara fasami hatifan pangiding suara kinda orang ah pada baca ambu cak baca manolong ada pak ke baca ni ambu baca mantap bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil azizil karim wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammadin Abil Qasimil Amin Al-Mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in amma ba'du. Hadaratil muhtaramin, para alim, para ulama, para masyayikh, para pengasuh pondok pesantren, para pengasuh lembaga-lembaga pendidikan Islam, utamaipun ajunan Semolja Kiai Alawi Muhammad Si Ambon Lastare apareng beburukan tetebu hikmah semalar muka tetia ilmu manfaat terbarokah. Semolja Kiai Nasiruddin, Kiai Ali Dhafir, Kiai Abdul Mukti, tor kiai-kiai selain. Semolja Bapak Kepala Desa beserta seteja aparatur-aparatur epon. Semolja tuan rumah Bapak Sahwi Haji Akmal dan Epu Naimah. Semolja mantan segadua sesamangken bada idalem. Semalar muka tetia judu baris tunya akhirat sesakinah mawaddah warahmah. Seteja para rabu, para belah, para tetangga undangan rahimakumullah. Dimin tak usah pertama-tama kedua malam. Dimin kore mancing apa dia mak bodoreng perancak gitu, mak bodoh kancak gulek ini. Dimin Kak dito para rabu bade sahabat salah setong dari sapolo seijamin masuk surga dak ada. Al-mubasysyirina bil jannah Asmanah Abdurrahman bin Auf. Beliau kak dito tepangki sarang Kanjeng Nabi pepena bade bekas ke koning-koningan. Koning-koning kan tuh. Pereksanin sarang Kanjeng Nabi mahada tebak ka tinggi nga madrasah lambaru mahada napa nih gamak beda koning ini. Abdurrahman bin Auf ajawab tazawwajtu imra'atan ala wazni nawatin min dahabin. Abtina mari akabin Kanjeng Nabi ngabin reng bebini majar mas kabin
ngangkui emas berat sebikina kormah. Pas kanjeng Nabi ada bu, fabarakallahu lakah, terbarokah ammian nikah perkawin nah kata kanjeng Nabi. Kayak terus akibat kanjeng Nabi. Aulim walau bisyatin, keng mun akabin jak tak asalametan. Dina make gun nyambeli embi setong wah. Paham? Dadi mun akabin saro jak tak kitak asalametan. Dina make gun nyambeli embi setong. Pon. Lemangken banika para Rabu kanto banika ningi mantan bini nama mantan laki. Arab pamagi beda salametan boleh jadi berin lemare. Nah, kan jadi kaki. Pak Marison ini kebah salametan bagi nangkep pengajian. Jak beda apa deh ongkuna. Para Rabu, jaklah selamat nyaman salametan berarti tuan rumah apa nih? Kamu beda ngak makin banika malih selamat. Karena terus terang orang agabin sejudua baris banika sampai samangken tak bangki jak sapa sejudua baris. Mun tak kayak gitu akhir. Bodoh saya ngocak, mun ruanja bakun selamat deh. Arapa? Sekolah aja tengkin nih. Bodoh si profesor apesa. Bodoh saya tak sekolah sekali. Ayo biyo. Bener. Nja arwah sing soki kuah. Aronja insyaallah selamat nyak pesen nih kuah. Ring miskin. Romana tabing. Ayo biyo anan selekor. Segi soki akabin apesa. Maka malam hari mangken tuan rumah sekatelo gak dito mangken gak dito sahwi Ci Akmal Naimah nika minta sambungan doa kawan jenengan pola senasib papanika tentu aki coba pola bahyo tadi bagus amin bisa gitu bisa bah mak ngojak bisa ki muslim embian mak ning mau ning si andi pasti Allah si ngoba Allah siapa sih kira berak gundreng sana lagi kira siapa sih kira sandi pasti Allah si ngoba Allah boleh berembian termana mak doa la yaruddul qada'a illa doa tak ada sebisa nolak pastiin Allah kecuali doa belajar doa lekah ngerti dulu sih mulai dulu daripada tak kejauhan dimin ya jarang dimin kak ditoba ada orang acabis ke Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani maaf lopot Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad sahibur ratib dimin pada orang ajabis ke Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad sahibir ratib geng pemator senika mak tak pada benereng sana pemator luar biasa pator senika beb abdina ka ento orang beni dari Yaman beb perjalanan sebulan lebih saya dapat kakak ditoy gua abdina jabok penyakit beb japon dokter japon nih gua abdina ka ento mati kurang sebulan beb nikah kan mon mole beb tak ada bak ke Roma tidak mati jalan beb dijak dokter nih di mana pada dokter tahu kan tak tahu mon tahu mak pada dokter ki atanya mau membiantar ke dokter ana apa ya bahasa apa tahlil karena tambah bakun kita nyaki ana apa pagi ngocak ana apa sakit gule pagi ngocak dokter sakit apa itu pada tak tahu lagi ya ya nyaman manusia pak lagi ya pada tak tahu ni aja tadi pakai corona pada tak temu lagi aja pada tak temu lagi bener pada tak temu lagi pada tak tahu di budina Habib ni ada bu ambian apa kau sokan ya pola ambil berdebib cak bacaan bib berjana mati bah tak mati ku ya jak saking bahadanya ke gula aku nak jawab ya gula mau nanti tapi bagi kambian ni baca TV jaring pada tak ada lah ya jaring wali kutub berada Bu Said Abdullah bin Alawi Al-Haddad pada bu bedah bah badan ning ayo mau apal yang insyaallah apal mau nembian
insyaallah. Apa lemangken de ki elang anapa mon la sapone la kapiba de sebeker ka mangkan mon ngana-ngana ngani gini kaki bisa ngapa laki mon la tua du cok yasin aleng leng ingkanat illa soihatan wahidatan bahda idamu apa ta'huduhum apa faidahum apa li boleh ka ada bade se maca yasin bahok ning sabaro la ambu subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha pakai ning baca subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un ya sadaqallahul azim. Jadi dan sanoro mak lekas yasin deh kok mata lekas aja baca ning sabaro mon berbanding apa ko riwerin bah modar pangi mami maca kuliah ayyuhal kafirun bah taklim tatamu ban lakum dinukum waliyadin aleng leng wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'budu wala dibudin mak mau ngojari mau ditorot sampai sepuh deh kemarin. Biasa lah sepuh tanya lagi api badal mangkan mun bian la po sepuh ni ketika le norok pengajian bayi le jaki muduk ruwet make kiain di santri ngambil mak kainan di rokok bek mapan tek pamela minta ke pasal but nokol lah tokol emang kedambian gini nokol gak ada mau reda minta babindul maki ustad mangken ni mangken bayi beri pengajian sampean alhamdulillah pak maki tak muduk norok pengajian terbarokah ya tina pak maki tak ngerti pak Arab pejak mode dikit ngerti ban lebur cocok kayak alawi ban ke muslero cocok apa sen pada tak tahu gitu Ilatina korla bolong pokoknya jak tedung kapi mon gunlo kata lo mah ya dor mon tedung kapi mah nyade aku mau lihat gula pas ada bu ni gak baca gua ya latifam bi khalqihi ya alimam bi khalqihi ya khabiram bi khalqihi ulduf bi ya latif ya alim ya khabir kini kesuruh baca terus baca jak letak kok kamate monoreng ni ka mon letak kok kamate bagian apa lakon ni ingat ribarin roh dari takon berara bojak serongan lah telur kol 2 malam jaga api ya Allah kol 2 malam bener Allah padri ya Roma ada ya ki sangkui compok monolog tadi magi sana di nari capogi ya sana apa kantor tengah oh bagi sana tengah capogi ya ben telur yang saya jual telur bang ngocak terabit derek kok haji gula esoro bini tuh hari sengalah telur apa jo tak bojo ngala telur anu jan le selamat jan dua apa tang dia kita doang gue bingung jak takok ke kiamat di kumak bede kiamat pas takok ke telur di kok mata gitu jadi gue mikir kok mata hidup ke kabar jan gue pas ke telur orang ini kawan lah kepepet pak anak apa maka dia tak bisa masalamat ke bayi peneguan pada benereng saya katana kak ditot geger ke somor maka reba ke bayi peneguan padahal tak bisa masalamat je dia iya pun kepepet kak maka telur kan lah apa dek kabar anyar boleh pasaan polan malam tanggal 15 pada pak ke Jumat pak kiamat kok lah tak tedu sekali semalam ya Allah lepan-lepan nongku ternyata mak baca segala ya latifam bi khalqihi ya latifam bi khalqihi ya alimam bi khalqihi ya khabiram bi khalqihi undub bi ya latifu ya alimu ya khabir terus baca ngitek-ngitek dan dokter kurang sebulan mati ada pak sebulan tak mati dah John sehat John tenang pak John bocah terus baca depak garoman lebih sebulan benda suara lamari tatamu ban bini na lamari tatamu ban anak lamari wasiat pak benda suara fasami ahatifan panginding suara kinda orang padahal banyak ambu cak baca malolo ada pak gabajan ambu baca mati pak teti berarti
berarti kula ban sambian ni mun urusan nyabah kak dinto kening pentah saya pasti yakin saya nggak mungkin nih kawat tuan rumah nih kabar Rabu nyon doakin penagana potrana mungkin lah kabin nih kemangken nih kamu geng jet takdir coba kalau berdoa pola mi amin sambian pola mi doan giai pangoba nasib si asal coba ibadati orang terus tak terus ikuti tip-tip berikut ini kau tahu juga kecil-kecil kak mana kan pada bajar kamu mana nang tenang itu tukang syuting baju tujuh cocok moda dia kan bangkong moda tujuh lagi kemarin kok mancing boleh dan tukang syuting pandang dia air atau bagai ke papan dah air di sambil mak ngunjeng kok lanjut ikuti tip-tip berikut ini gula taban tak mantan apa magi boleh nejada orang gula bentak ke saya beber imun bentak mantan dia jual mantan lasem tu maki ke cerita bentak secara umum baik lagi Bapak Ibu sambian montero nasi peyoba ben Allah setong tak langkong pelebura sedekah pelebura sedekah yoba nasi anak apa boleh budak sedekah mak yoba nasi pa sedekah ni ka bisa nolak ka boleh bada orang selamat kan tak jalan selamat dak mah mangkan jandring subenep montro selamat tak syarat pada empat tong pa banyak nyon selamat dua jalan selamat telok cek lebur nget kasih andi selamat empat mun andi pese amat selamat ya apalagi je deh di masa ya nomor ya Pak Pocur Nuri deh mana kuampen tengah aki pun kau sini baca ngojek kanjeng Nabi Nuri mana punya anyar jadi mata saya lagi tebak kapan jadi tenang gula ni keleman kak minta tolong kak ni kakak pengali akhir kak pada tak aku lagi aja wani serwada nggak tak pada nggak kok buang ni kak tidak lama ke ojang nggak tak apa kak demi sampurna Bismillah pohon pati pohon kak pohon dapat pohon kalak gini wah adi temor saya temor ni ser lo tak dapat dong monreng morok ni tak pada nggak saya buruk kan kurang gue besar lagi ya melabas lah mon bini andina orang jogging lesok dengan lela ke pak kalian ada pompong berdering ngonceng pada ngangan dia ngari barin 3 bulan haram tak keluar sekali cok pengajuan peburung kepi patah oleh salaman ya lada ada ngaca bisa kali salaman dah tahu le pengajuan dah tak ada apa sih kalau gongkor atani tak tahu nokangi tak tahu ada apa sebeda usaha jual apa sih kalau kau teloan lockdown smackdown lockdown tak keluar sekali lockdown nganjeng labang smackdown alun fulun ya pak positif jadi pak mon gue laku wah nyaman siti koroni mon keluar tadi dia pebenyak nyon selamat 2 jalan selamat telok jabur lebur nget kasandi selamat 4 mun andi pese amat selamat dia selamat deh tong pabenyak nyon selamat coba ke tore tak betul nyareng ayo tes lantai becek pertama pabenyak nyon selamat ambian mun mari salat mak talangkong jabah huntur baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam keng mangken banyak orang awirit beni Allahumma antas salam Allahumma lantas jalan
ontur Pak. Bila saya selamat dah. Oh kang, keng mun gula mikir, keng mun Madura ni kan wanjan gula, kir bekir. Sepatot banyak mati jabok corona ni kan Madura. Araba, kalau jengkal. Ini membeda saya maskeran, jadi sekali. Lah rokok kapi bapa, ngokos mulai gila ya besaki. Kengan apa mak selamat? Ini kaki. Kengan apa mak selamat? Koloman dikeran solawat dan Madura ni kapusa seminggu kadang kedere korang malam Jumatan bedah bener malam Seninan solawat dan kapi pun di Madura ni mangkal Madura ni barokah apa mau sepaton ni ring sana lah oh ceder aja anu tapi anak apa mada napa ni kawak tetingak mangken ni baki pang dujak ring mantan baki beda pengajian ya terbarokah kita beda pengajian beda pembacaan ayat suci Al-Quran beda sholawatan macam-macam insyaallah ibu salamat Madura wanika guru-guru ngaji istiqomah bener innallaha la yuridul adaba bi ahlil ardi fa idza sami'a ta'limal muallimi sibyanal hikmah sarafa dalika anhum Allah bila kasokan matorona bumi matorona musibah ke bumi matorona musibah ke sana tengah pas Allah ternyata nalikan matoron musibah pas mireng kik beda orang semoro Quran kena gini maka musibah ni paburung ber Allah nyari akikan dengan tada orang moro Quran berarti ustad semoro Quran gak bisa guru ngaji semoro Quran bintara semoro Quran gak bisa adalah pahlawan bagi desa kita. Mangga ada sambian mon berde telasan Petra kak Petra irwa harus ada bejerner wa bahas ban binian orang Petra ni kejak ban seromban kita kok tak mangan mon tak mangan ampo tak membutuh ni kok edim apa de Petra apa tempat butuh kayak gini kamu ni berdai mangkal pak compo ni kak mon malam bahasaan malam selekoran bidian ni kak ampo atar serapi beda kan tuh ada ibadah ya wadi gula ngocak ke binian nikah bagus bu coba oba atar sarapi malam selekor jangan gula malam selekor nikah malam mulja nikah bahasa Arab pak syarofi dan jak Madura nah sarapi keng gula minta tolong bu mbian mau sedekah sarapi tak langkong aku bayi tibi jak meledingi pasar li bina anak bila depak kalanggar pakun ke bayi dinggelindingan iya tang di iya tang am jongko andi ya ayah ya Allah kini gambian palembu dan gula pabenyaan patena mon parlo beri gula mirai gua abu pola ni tegur pak di beri malam selekoran bah dak ringater sakali jak mak ngambulan dak iya can gula tining abak mana isai badai cengkang leres dabu Imam Syafi'i ada bu engkau mau debat bendering alim menang melolo kayak mau debat bendering budu kalah melolo ibu mata kalah aja ring telil ring budu di benih hadis dah pokoknya lah sini kemak kejaknya banyak bentah ada lah pang lu ada pokoknya banyak catal sini